kal tu na shoes. Kaya happy Sunday. Amo pang taxilan mate nge. Mas may kinsaglad kat kulas kag chigo Misenge Sanri chulalin singalay. We are only doing it. Agos liang taking trust ko. Taking di tu na shoes. Tu ada mo sirle. Forget nga. Lo malap Sanri Misenge kuray mante kulo malap. Puman kay wa nagipel singe kulo malap. Okay. Gina fresh yung naklas na Misenge. Kat kalan begele aliak announcement sa along a kiwiktari yung Washington na ding alu lonen temo si matawag Misenge awa. Spray. Pangan communication ma ashinenge nga. Aw. Nagigat aw. Na or pukumak siya kita tari gaw tabo masih yohk siya ba kita akfashila may namaksin na kayo bitbiyash kay weekend calendar o ito pero nagawa taking trust ko kita na shway do klase lash sub na yurin kat in siya kikashalal yohk na kay kadakfashi klase Kalens up sing it malash. Katafo mo kayo na kan iginalay kalens up si Alice in all kano one live kat pa na. O ebe na kalens up si kidak fashi madaling siya in kayo nest na si for may kat and kat dad kat nest pa lang and lash. Or katsum na your all siya kikashalal siya kinay kayo na kayo na mga I think it just go. Ankin lang avaktu na sutari. Avaktu atari. Aw. Avaktari kal. Kadmin katashket avaklet. Bitsel of avaklet. Ano ko din na sige ashta. Think it just go. Gladly. Well, that's just my long yaksilak. Kulo malap. Kaksyakin kat. Tuon yung tamil siyale. But we are saying ngakilin kong betik ni siya na tamil Frankie communication lash nga kisharan. Pana siya ka. But we are saying wa kat tagay ni pasta kipel singa siya kasyasin kat vat first namin. Kat swede pasta yetom kat flat lash kat mol si fanna. Kat siya rela ka siya ofela eri kat lameta. Kulo malap na siya. Kulo kishpin lang silom. Kung sa paya mawin kulo si fanna na to inkain molikatle. Papakulang ki pel singi yohk mama shirosh tama yohk shbesimi da bagdin chukki dok shallum mit. Taka na yetom ki pel singi inorala ki sin kak shaklash inka pe fakaklash inkain madutisi pe efinash matwiash masonna ita ki dok shallum lelape ni kestanasi. Kat nga shesium kaya na malap kat papa ta kumin wikat ngan lomin wikat ke pel singi ke fakaklash ke malutut maash en ke program si main kan taf lagi pengwashing kat kulon assume kel tam sherle shaulal ke kom esang na silo si vision the castle main fakya ke kining ke gas kushay but we are in kain dipsha pe in caption ke mas talom kulo ke o yema kum second lagi mo sramsram na tasha the kat finde de los in mano virtually kat los elos kapen the key paselos ke comments ke mamagatash ke pesing kadin kan sisin si ke gaslo kat kulo malap na sum kat papa kat tala wala na lom pakoten lom taka na siyesh kat na kaywa in kainita kainim apa na ke gaslo mo kat taka in lipso ke gaslo inakyok ke Lulalfongi lash Lulalfongi si makum yukuye in siel Papa Abraham in kan wala si demonstration na siya kat in the key
Lulalfongi Lal Abraham. Baki pelsingi katakulan fashionamit, ekate sam pes mak peki matwiash, mamanaski pelsingi ki mas in manulalos papakalang. Kat ngeshesium, the kalum man matalum in patati yorolos pe. Kelus na kewa ma, pala manasla, falin manasta Lulalfongi kat ngeshekum kat papa. Welolus na kewa pe ma, nakan la kishipin, matyaw klena, Lash fastigi kat kadin esmakin la mai kum na akkalemye la kashaw efel mo wangin la sipel da jakta kaslom ya nituk mapat ina kay kat ki kaslom jigat matayang na ke may shaf mataka na yurosh kadin kain pel na kaywa akkalemye met puyash indi la mas la akkalemye paki pel singi kat fashionameta kat finshakin mas talom inkan da kana yurosh inta balalape Shane makapika di kimi kos kang mga kuluklan felsingi. Kat kasi mo hingi kat papa ke oyan na kayo mga makulan na siya kastom in fakya kalikke. Mwet wiyas na kayo makulan fakya ke kastom. Kat praikash kayo we might call makarangan nation singi kat church lash ka finne ke kasi siyaw. Pahingi mo siya klash ke felsingi kat kasi yung kat papa. Sisin siya lasha in kain main yohk Lulalfongi lash to vekat le egadin ta lawan mas was yosh katin siyam ke fan na mas was lan when the Jesus Christ. Kinem katakulan fashionamit. Amen. Lamalap to sirle pelang flock nation. Meash you Misenge. Me ashuruk Misenge. Well, tawag nga mo computer ndika slacklik. Pangashkana Chelsea. Okay. Fashionamit tamo sirle. All right. I'll catch up with you. Well, kita fashionamit. Ona gidigin just ka akkalemye. Kita ni spelsin pain ko na kayo wa. Bilo ke aslo san late mo na stuwo kayo ko na sin ko ashwe an pain ko. Bilo ke late Misenge Sanri Misenge finan America and ko siya Micronesia ko mile mandilatary sa mga longkat ke ore ay maluman paing kung longkat ken ashwe glon sinkat ke mo lash na kayo wa at madak fashion program sing ikat dag nagtigi pelan nagi pandemic sinisikya kam na online you can shop from gaston spese inge pa may yening o information highway sa ko kat fin wangin ke na masaya pa isang nakla. Kalmen kat fin wangin kat mo kat mit ko siya maram kun gaslon kat. Kat fin tis yung ganekin magaslon kat in osh yen na kayo na mas masaya pa ito kasi sang nakla sang fonoslayan sinin. Kung fin loin na ki hislan fail na phone. Wasin loin na na kayo ma gaslon kat ashwe. Wasin liye en singan pafuko pakol fela. At finsum na gib kasi finsum may ngako mit in a gaslon kat. Finsum na gib pa apple. At fin liye siebele en ichap pakol fela. Na may ashe yen ichap. Wangan belt makatong dek tulo kunek matan falsi. In pa mo ton felsi man use long lang sila nasin fela yung bukan palagi. Nagani siya lashwe. Na kumiliye le fin ne katsumne ke pelal sosefa. Sosefa il kol akluwo fin fela yung bense. Me ashwe nagani siya. Me belse kas lang ka at sunna ashwe na shokta masap ko mos mama dikil nasil Moses. Katil sram nasil Moses. Na tukun ye pas ye tol fuko na kiyang fuko ba na katil ta fa silele use da likna da na infel ulan sin il sa sram sin ba papa Abraham. Katil da ulan sin la ba ton fel pas. Ta pos na to. Na kusiliele pelsi mo los illa na finan may si sa pagpel sibit makadal sa masok na sales.
Na fakla ko pa chupe las ko da shidingi ko o gaslon got in ashkin na go mi ngakon fin na in ko at en ko ashweo en magasin ka ashweo e usin sewu na sin oy na si el tama ako sin tagi gaslon a power ko chunga ko na ashla shidingi mi gwiloy na misenge we vin in sewu wan si febe na we learned the wit na ke wam dang wit na ke phone si natalos le mailos ashke angulan de le ashke Facebook ko in alupe kalielo malisation in ito le pasino de lakta share il tikan kishun na ke malon sino de ta ka fugu malon gata e fashion na met ba ko sino de ko so en tikan malon ko fasi itangil ya na ke level shop na ke oye singa ila ke label on a weight. Il te fait like a weight like a serpent. Il fait like a worms. I mean worm, me weight if il y a met ash obstacles. Il était yelle na sasta yelle te que se yelle. On a some wood round some il est some sasta que il est some crazy gene que oh yeah, il est alligator. Na pange o yellow. Ito ka fulya kot na kitente falaya. Kitente layla malan fellow in kushay kot na kitente fashion. Lem kot ila koneksi gani kasi o yeah. Kiten sasla yeah. Mga ni ash na mamash ito ka akfosi kot iyash na yiningi iyash na iti wangin na iyash na. Narang yung proy kung buka ko minto lima pa pala fa. Katte proy mangen itet ka digigot. Akat proy on ke siye korin singo to ni fakle. May shof pa na ko kadil lens ka na siya. So ila na kita katang la. Na metilat patatyang na ke at patatle ila usi sinkene ke kasi ko in sasla. Then ko yele alakila mama fos ka le asna kat alakila kat so kat patatyang na para gaston katta na si kumising alat ko akong vindiya mo kat vindiya mo kat vindiya mata kuntinibing anal na power of fushesh mas may shofan to kat fugat category may chino ka fact la masi kat changa long ti kat gasla flok or as you flok gasete or la force battle mate na dar force battle mate or la strelix na pare mas si nila lekeo il kita ko ino la shine kin masklin mo ito na siya nila dikit lemeng akong non ko na shock to il isong guys sinanak maitse ba ilay na o yes dikit forget communication luman rela Long along kumov ka ungain long mali mo Sifac la shikle dekla project ko project danga long project male kalem lamala danga long ale wo project soswa kumgas soswa baingom teginis Deborah happy Sunday ba na sum ko forget pa shek shukle ko mafal nga nakyok kili hindi Mike school good kila ka nak amoy okay kailangan na kada shoot man all right kaya digin asma yung bitigat fast na meta global dom shele vashlamit nga wikom na atol kom ki mulutut Misenge ya tangan pain ko stereo mauchak ki Misenge ya wikom na ke mamasha ale information na bobam pass on nga vashlamit okay kaya paano makikisang kung Misenge may numaksing ang aski puklal sa letter sila alpon na sin may room siya may room may Jew wembe may Gentiles na ash ka to 466 ash ka to nakanlasi napapodil siyo in akkayel was podil siyo il fact na naklal o il sramsram kun mas akkalemye balot maging Papa Tuman Mwet Lulalfongi Father Abraham. Ako really last told you sige maritsingan ipsimengan pa but mata Israel. Pwede lang say history.
Hisland land met Israël. Ik vond het Hisland met Israël. Maar ik kom niet met Jew, ook met Israël. Ik los te en aku. Met Jew yohk na. Ik los alle ito pungelos. Ito history lalos. Ara pole luse, sharon kan mama los kalim. Ram kan met mata Israël pa fosting fostoluan. Ipsak lungan pa inay small was. Mes ka chamram kunye. Mayin oyelan met chugan. Kumalo sa askengan pa kum inna kuming kosla. Kum da fak ko inaske kalensam. Tira na met. Met nama palakin kosla swam. Dakir Father Abraham. Pa ko inwi kalensam ko. Ekin met kalensam. Na palskile pa polskile len actual sila na aksigan. Therefore, at kalam ge Bible akkalemye label da misa tari. El da misa tukun len anga el mo tukun len todo el molya dafin fela len anga ul na soek na inge sha. Bangan na fala siktari. Siktari bangan na kewan na ora pol el kilo sin kalam kela. Oye sing at man sin met chuma kewan na. Mana sin met Gentile. Na kung di ko vinci mod ko na si Misenge kita sramsram kunle kata bel kita astek line sa kat atla makat mit motari na ora kita li mit kita ko inon ko mo mit chayang mit kulu kita li mo tay mit kulu luso na oy nakot luso oy nakot ano mit chungan la kita yung tan cost la oy nakot tan makat wikot na kuvinlon na kinaklan mo kat ay pa na Misenge ja o mungkin kat motari mit Matalalugan tayo na buhay na ko. Tabakan lang ka daglan sa. Masing ba kita sramsram kun polile election ibe na ikoy ako min kalim ke. Na ipsak tolungan pa fos yan ka singaldo na palu sela Papa Tuman Mwet Lulalfongi. Mekal min Lulalfongi. Na bang may sramsram lash na Misenge if you ko sin wikat ke nga tingin just ko integrate sramsram kita or as conversational ke masin kung di ke na ke makat da pala ke may che to luti ka da tapak long full sing mi say it's been alu da taria ko tawek oye ko yohk na nga da Des Moines Washington State that we say. Ara ngayon tingin just ko ngayon tingin sramsram kunle may naksin may rational ke naksin then matagay na sram ko na inal kalam sram lash kede tangal outlines kede mata saya kede mata within this going mata force kede mata sram lash kede mata ke force nige force ngalu ke sapta ko sha na meti de vat be da uso wonso kada afin ngela ijesh na su kumita la kasha na mo para kakan ngela ijesh na su wan may na ape nga molin may na mase shi kat le Mwet Lulalfongi ligi met saya pakat sulela kuten flia na lakla shivena flia oil shivena akuten sang ko yesta ka kuten na gaslan Nakasak mga kuwas sa wikat, mga kuwas kung kuminte, kakatlik siya, kuming matanalu siya, nakasak mga kuming galan ke. Like, gaslan ka, mapen na siya. Kuminda mga tilay tawi. Gaslan ka, manasin na kayo, para ka na with Jew, with Gentiles. Mga siya mga pwede siya tumusik letter, as siya yohk siya nga kuming galan. God may nakatabi pamang nga mitlan kat nga wo. Kung da mitlan kat kum guluk. Pangan nakin may ta palem Jesus Christ long lang kat iking count lang masing na kayo. Afin sila mga fanganda ke mawo mamalan kat. Ang masigan mo yung napangan long say. Sama halu beses kilo. Mas weird ko unsa kan. Kaya gula kag sa kingkat ke molak ke ngagan mi ko was Misenge happy Sunday mat na kaywa onsa ko nga Misenge nge mala late sapero Alexa Kilin olem katlag olem katlag
Primrose kung kulawalap ke unsukungan ke makadil talent makadil chut na sungkumin or maganin sang yohk ke long kat na sishmo ito. Ngayon usa dig interest ko gudeng na sure na ke may fact clash na may fact sa may dan pa ghostly live stream tilash ghostly kat ke kat stream na ke Facebook, YouTube, o pe website gasinggold.com. Napangan na ke social media network clash. Na nag-iiplan TV channels. Kung vinash smart TV na do, kadash so na ke Roku, ko Amazon Fire TV, ko Apple Fire TV. Matulungan kung sumsuk word of wisdom. Kung mali logo sila kaya bangan sisipin get maumpan ito nakatpangan. Kung kanili live cast ng ike, diye kat ke kung kanso na ke mawigat na hindi mga wanso ko lang primrose mamalyak piyang long si kung sumpen na ke mta long un gas un kusaya ngayon na ashplan lash na ke Finaş ng aklo kuwis ka cash. Yok nakiplan naki smart TV siya. Kung finaş events mo kumakfash kung gigiden live, kung gigiden small recording gigiden mo kay sila wait ko siya wiyash kay akkalemye na siya. You just go ashfaq ng deep singan. Klamalap na sila. Really looking forward nagi Roku channel ngayon kadin video yagata activities ma orani insien metlash kewa kat kewa nash keshabuk sifan na fin banagen Seattle ash nage health insurance na sin metlash mar finenina ko ash pe little league mdag development mdag rekla finenina ash pe shidel jerekelen no malagos kiset evina long silan gat inge na los bangay malos ako kuna siya kadin buita ke saan pe na kumakkalemye pe may faksi ke alu mamdak fashiya finan demo insan ele move na ke tolu 1 Gor 2nd Avenue finan Kent ke awakos na ke algos pangen katama fikan gat kan vapo communicate ma akkalemye inge akkalemye na siya shmaita pangi si mama oke me social media walk at finrek maganda ke maesang masay katyak maesang peragin gadi ka ikorin gadi pa katsinsin kina nakatorek magin nake wala nalan community la siya wala na in fact ke pengwo tao siya volume commute Parang aus kumya may ngamtek sa ambiyeng alam na amyude na wengin oyang ngayon ganito na kumpula din na kus sama sumagi website lasha feature lasha kipel sa kata projects makat muklang gida kat with microchip kat with microchip sumi reserve venues na ito na 501c3 or nagbangon niya ka katulad maging 501c3 lawan isang reserve yan ino na yan bang kata restrictions mauda ka na sinmeta dahil kaya kasang sinoy na siya kung fin the register na or kikat ashbangan yung astarya ash diye kishipel ash diye kat para da ash cash on lowus para kat money makuwas nga ikuwas mo ta cash kat kimunin siya kuwas to lang sa kuwasan money kuwas nga para kuwas kan diye kat ke kung diye interface ka doon magkano tala kat kusya rin pa nag-oyan TV mao kat file kung Lalap, in California, pa Craig Lowry, David Jeremiah, nakatifat mo kat asya lang gulal dan. Di ba nga fact lang ka pa, kaya asya low, lapasya siya kuwas rin nga, para kat fast namin, kat sang upgrade yung program ka tasya nga. Para kuwas ka screen sa ngayon, screen dual, ito katar maging Zoom, katar maging VMix. Na, if yung bagay, napakaw sila take interest ko, magkabin sang bit sila siya, usin na kaya
nakakapay siya may payapal nata siya. Hindi ba casting ko? O iya nga pangay cash lowes na siya. Patuloy maging mama kuwas usay sang cash ko nga info ko na pensang cash ko was. Napang sipela siya pa. Then when gaslan got then connect pele mea ash European government. Then gansang payako remind sang cash mo siya. Na may tayo nga. If Ashtari organization saya mamukla mga paye Ashtari. Nakuvindiile nempola siya ka nagkitalan mit ko siya way ang tilalan mit Micronesia and sipe way ang tilalan Pacific Islanders na unang lap si pangan na bel si mga cash ko uta ko ito ka tipta kidakat na kidakat we pisen mit na pisen mit kidakat kat we support mit ko siya na uta ko lapas na ay kapel sa falla na sis Nikina kat si fe na den sum siya ke inen with Micronesia ko with kushay. Na or uda labaka uda ko fall na si nag number amount of data that we provide. Na lokita kan sa gasho may flash. Na baga siya super mara katashi yining science faculty castle kan kumdi ang fact na pa yun. Ang challenge pa mit cool ke pass, mit cool ke adulasyon. If ang challenge may yin katliyele alu sa nga kap na lang o na kitan stagnant. O na kitan tika. Ang challenge, ang free challenge na si mit cool ke adulasyon. Mas mit kum siya kaya lagi singan. Masa may masiyok siya pa magkasal na si mit na kayo. Finetagin just ko ilegin mit cool si. Facts nga pa mga si mit cool na kayo. Ano life we na was le kasho lan church maku den church inuse kasho na sin met mafashkuyan kasho ka kasho mit take interest ko Philanthropical help. nake onegan mo ito nake fin health insurance fin ko na in kiten ti sup kiten mo ito na alchungers o kiten sup kiten usi tools may los 89 sang cash pelos. Achimot ko. If in pang alusi, kung training with the Microsoft Office ka, Google Suites ka, or maging computer, may tayo ngayong investment suk malos akfasya. Tiya ako ng government. Inta ko fact na megide matao niya. Mako ng government o ba inusi protection na sin may ito. Government din naka-fact magide na. Government usi masa pinsang diye kat yang yellow siyang na alu bago na alu pa pinsang tigdo ko na may kung finiti gaslan ka at kung may loyan ta na gas mga kumsang duti matawag yung Moses kadal sa asin Moses sa Israel na kyung mataya nga lusin ashke lusin matake lusin palaklin sewo na nga kung finiti na lamalu wa gaslan ka katako na lam siya titiyam damul Eric Fagaoyes. We learned na parela sa pala sila. Tingin just ko last back ko nag-iipsingan. Ash ka put you on the spot. Wala. Ba't po yung mga siya kumula? Klumalap ka din lang singa kung kan long shake tama sila. Alagalan pa siya. Okay, kaya mga faka de yohk siya mga faka mo pa pala faka. James Lufos ikash ngen singa ongot fak mo mer sipe siwas fin fak na selos kadelaki lela nakin siwi ko min first for ja kup kom vid sang main na lan manolos kan pa fak luman la protection malang government ingan lashka kun cash na gain na yohk ki kain belsinge ke pandemic pelene na tumit ke mayon katikololi na tuk lamalap Good. Gas ki babalbangan. Nga atefak naklak. May kulan church, inon dule mit kul may ito. Hindi ka matawag ko, kumikin may kul siya. Nga fact, mga kuvinila po, lera sila po, iluk siya, ilchum na sin may kulan ng church finin urom nga.
May ilus ako la ilusin na isla mit Gentiles kan in plastic like so fin de mit Gentiles kan sulela ilusin for like mo lalo sa in like something. Na mit cool in tuyak met kemayo. Tuyak masak mga kung di te ma casting ko online te fanan shop tayo. Kung hindi na Arch Church kat liye finan yun Mary so mga kap ko. Kat ti salon ni kat solo malo kat fatu fact cast kan. Lain sa nga kat mata akka ipa festival kan. I think just go pangay announcement flow do kasi unso ko pa nga mag-use nakat fashion ko. Okay. Ash ba you? Første med, og en leo. Kung may fact naman, yung ako siya unso to fact. Alright, because ng backtrend, unso ko lagi kayo pa, long still lock, let's see. Na, tingin just contact ko unso ko fact naman. If you section na ako siya fact naman. Dahil katulad backtrend, na mas bigat ko unso ko na ako lang ito ninyo. Iskaslan ka, Leila kaslan ka din basta ka, nekum na in, isla en man mawen siya. Bigat ko unso ko nga. Okay. Tua Lainbo Kakaewo Kapaingo was Nagawa. Kung pinjat na matawag kay on mga record posts silbawiya nga silbawon on so ko nga in wiya gaksagin kat si Fair olem log lang silom yot na si
Ay, Mekrit. Gulong alam. Lo ke untugungan. Nagat ulay lang si Usa. Kasi fast naman nag program lasho. Nag-akadaya na Misenge. Tangan aklin kum nemar stila pain kum. Lo ke asloman. Tigin sena pain kum. Tamul soswa. Pain kum pe Kim Charlie. Lutua penasum. Tigin Deborah. Happy Sunday. Lumalap Gaston ka dagat someone kat kuf kat gida kuf lali to sok dagat fin loin na kimalan fela to na akpuk lan ka makat lak fashing pasang round ni kat lenge gidang me pe kat ni na sen Gaston ka ni usen as story me pe ka kumin na kat na ka ni sis ke ko para kat sham kun leda sila apol en na sin metro sapta kus fosinge wasliwan na ipto yung ano naging akkalemye kung lang siya sumasya kung kandiyan acho que website pela website the website acho que Facebook lá siya ngayon kung di yohk siya kishpen sapa kung ito na akkalemye meya sikyak mitkila katsun sapta akus kero ash masikyak ash sramsram masikyak ash pelad mana kayo na may bridge lang siya yung ako mo siya kung vinloyang le sapta gata ke sapta ako na may sikyak may tigina po lang siya in fact na en kumashwe an kumito lash mit Lulalfongi en kumashwe na mit Lulalfongi lo se mata ke mailos ito akfesh ito mailos akfesh le may ko le tafung le ko le suos may nailosan. Apa po, may naksing ito ka na sikum, pinagalang nila, policies letter sa inge, nusin may Jew, may Gentile, fin-enroll. Enroll pa, capital lan fellow in Bensing. Nag-akkalemye. Nasisipin letter sa inge pa, insang top. Insang top sinakip, oye, si masikyak fin-enroll. Semailos na kanla. Ko may Gentile ko in wala mo ilos ko in wiklensa kishipin ilos tina kosla. Nakat kalim ke circumcision kosla sin yohk na manasin with Israel. Vinliela ulen nato katil karen na unilya Moses, kibelsin mas. İlkan da unilya kişipin talik mukulal Joseph kanta Moses kanta kosla. Namatayin ki Moses apa akkalemye il matalik na wisibit bitsina koshela talik mukulula ngana rakatil na unilya Moses. Na kung vinliye kung nagmakat ke nakikosla sin sikyak yohk na sin kay Bels matulungan mo at len algus. Pa oye sing sikya ko. Na if in may mugul na tayo ask ko oye sing ano mana kayo siya mana ngalsi. Kumilila pangan oye si matalib na dal Jacob sangsakela may finan Jacob. Ilos mugul sing el wis kutan si uyan tinal sekop nga betul da kal showing koilya te ora is la fortune lalan na ora talik mugul wiya cash ora that flok sexual ora man pa elos fa sunay in town sing in fact mo kat fintagen mo kuy kos ina be kosin kosla na ilos wina faxing and kosla lenak to ilos mukul kan na phone na sa mapangan military lalosan ilos kufsa mukuy is ben oye sing na oye na waik si mukul na to rena kosla sing na pangan si oye sa matinal siya kapag sakay at town na phone dyan katangalos le Elma ilos waik ke kosla sing ilos sumte wona ilos sumte mayonos le katang sige mot mukul finne fuku ka daling flam kuy oye na waik si pa na pangan oye sila met Jew ka doon Israel sama sa kadal sang akkalemye yohk siya akong galim ke
akkalemye taliknaton. Ma oysun kaya pangamasil sang akkalemye talikadinkan. Sema ana kaya fa matawa ke urine Papa Tuman Mwet Lulalfongi Papa Abraham. Fa fashion ke Belsima Polisimus letters. Nakishipesinge with Gentile in Belso, ilos kufta na diction ni oya wala in wikalansa ko in we Lulalfongi you with Lulalfongi gugufin and roll. Let us say booklet oya sila met chu yok na kiiplan alulalos. Na oya fakasi in akfashya na sin met Gentiles sa osh kikalansa po in moilos ko in sang ko yelos ko ayaw yelos kikalansa. Minis ito na in mash lolos osh pe met ma ginagasing sesofongi ko ilos sanga pe los itsagan to ko bilos kalansa. Milos matake aqua men ba met Gentiles kan tikan to ko wikalansa. Los ta kostla. Ifokum del kanawas la masak makat mata laki, makat palaki. The masing yok spring ako dito na ke uleng mata na ke uleng sase. Uleng mata katin fliye. Na masak na sin dolinishel ulosin matake ako musle. Na sin metlang usin ma efatako. Na met belso la sin sim ngayon na kinga vacuum to kele label tako. Mo yetol goltoli, wala ministry lalalan yetoli dafo, engokiel el mo yakso na ikashaw, ilash kashaw tayo pensi, el frie paraclete, yaskwich na ke one matal, the comforter singer in our law, matafin fellow, el so da urikat baba lepo na yun na el intercede for us on a daily basis. Napapolil ki akkalemye pashipen letters in. Apa Mwe Read singa to ke saptakus, fos singa ke fos toduan. El sham polil to ka sham good met matalalos. Ako siya tingin tresko, ilan fat mamashino yohk na ke context. Yohk spek ako minilo na context. Yung katfinte aki context, na kadekan dafo ko, or dutila siya, ko ay gule, na kinanakwa siya na liki magadil ke akfash, magadil long si. Shbela God in Muslim memory. You just go ashma you get faculty to children Well, damle gloke kom establish context singen in civil be flogun gatlen ke forkat at kom lutuchi magadaskenge simlal polo la el simnasin metro yohk dasakta nage sagakken simakum siakla elosme sirfungyak anangan di mo byproduct si bakengan ke elosa na inalen na forkun kakate mo me na inalen na mesangalik na silos mate na coach langen naksinsiak si mata na si kum ke context singa pa na me gospel singa ka pengu singa efukan na silos mate mata ka ke shopo ke Jewish descent ni eta fuka na edele slagen outcast na malik ko forkat o yesingin sang makie Mwet Lulalfongi si nakikumakata ya legalim ngen masimata ko alaw pepe nasin metaja ina legalim na paiki kostla singa ka circumcision si ma gasing di sa nakata ya kengen mo yan masinga manaki manasin mukula yohk da naki lalmet matien sramsram silal pol ngayon leksyonik na akie kasen lata silal nge nasin met lalmet met finen rom nge wayan rom pa si fe fin fela ke pel singe in kain leksyonik na akkalemye na silos da nakuwos matakake me shopotien ilan met Papa in Lulalfongi singe kele prem nabanganan si mga lang si akkalemye ke ipsi mata ka nagenge nagi context sa ba kada shamsham ke romakos usnya kin lamang shamsham kunyak kada mo me yega she
lad Paul ele sramsram tukun ma idekang na sila prem nga tao sinye ba sramsram kenge a Paul ilrek makinin ka indexionik na akatay na selos in kain awiyam danin selos na keso kos mata ke Jewish descent singe Flogonolos na neuro Father Abraham da hensi mata ko kos fintie kosa wala mam ko mit Gentile na pamaluto singa da kana ses in sramsram na selos baka da fam da ke fasna met ke festivalen tausin luo si pa Abraham el mon met the Paul ke Paul el tram dak sham dak church kan kain na rek malalan pamal chele avlok na room met taking just kulo ngayon use outline sing nga kun mata ke taking kulo ke fact lum ko ke cash lum na kusfin liele ipsemet ngan changun met mata Israel na kat fin som ke fosin ke fostolu an na kusfin liye lutilal polo lutilal polo pospele ileta ka kusensia na kusfin liye sapta kusin ngan fosin ila na meya ko de shomoni kel Abraham Papa Tuman Mwet Lulalfongi Papa Tuman Mwet meya ta sikat na sil na elusi manalaksin il sum na silos Mwet Gentiles kaya sumash targil Lulalfongi elusin kisinsiya kin na silos imata use na silos lusin kalim kele le Orekma tieko in aksuosi. Tia orekma lan maitse pa aksuosi got. Na kuvin loing na kele katil na sulela tari Abraham ilan mait clients up si man na kisipin il Lulalfongi. Palan mamit nato lan yohk na Papa Tuman with Israel. Bilia lain Israel, patawag kayo bang Abraham, Isaac, Jacob. Na Jacob, na fatalik singa luo. Na fasyo ke shuflal chudan, pa tagokel papatati de sunong lim Jesus Christ. Na may nanak singa tago in sramsram in akatayan Abraham, kina shipin Lulalfongi Lal Abraham pa fostolungan pa actual pa koin actual sila na il shona ke ipsiaklungan pa ace mold was kuvin ready fos akus na ke algusan fos akus lintek il readang siya may tsorek malal, ace boilerek malal, na mol se inge, diya may kite, ya boilerek malal. Kung vinuloy na ke factual bol nga il cham kin bang gum fin na fin felo. Gum rek ma awang nga ul ke wikse na me boiler maluman gum is paycheck se. Nagiyiplan ka ata, diya mga maitoro pa il sramsram kin or makanali Abraham die Rick Malan maitse pa sang long glen lan kat na silos makisipin Lulalfongi lalos pa sang na silos in we ace ke mekitese dia mamaitse or mamaitse or penganale. If kung vas mga si kumise, katosis may kusaya. But darala o long sila shkilin na kayo. Amot ko mo fingasong buyalo bisi kele market akfashing matagayuin ka ekitin akos. Lulalfongi lasha by kalim ke market akfashing market mo. In fishes, may rin tumbrella mao.
Wait, oh, still sa mat, mana wusi pa. Fushash mo in fact lamao. Kasi kada woli kun busan mo itsingan. He's such an eloquent speaker. Fushash mo in fact la. Masima yohk siya kaya pa. Ko fakya mo lang mo itsingan. Ko il mo you just go, I'll that I'll be the sham good masing. Be fact lagi ma. Kula malab kumle dawak si magum to ke ipsimit ngena. Ananas ke samanyak ma ke Papa Tuman sifena Papa Mata Tuman. Ananas na engan silap ngan kain farkun kain ngan kan kapash. Narang kain ngafin ni fukama ngalip siya machima sramsram ngayon ingan long malfakan yok nagigat sramsram na yok kel pol ki lalmet met din approach la na sin met lalmet met finan room ngayon na taga nagip si mam sramsram kaya ngayon na efine pangen mamakatas kaya che urek malasha pakat akswosiyak ka tiemdan ka Lulalfongi lasha na aspect sinsiyak si mga na eto may miya kalmen mo eto may miya sipen masa pa narang lang si ready room tolu first long with akla the wangen with akswosiyak yemton gat kesipen elak falye masa payan na masa para payan akkalemye na sinmet ala elosorek makulu tamno sila ngakina usi masingen inakes makin yela Teka ngan kain si Vena rela mawosi mut kumash moldo fal si ke langalang kata in sangak fali main malem ka dil rela na siya Chris lala me wangen molin Chris ka langalang kata elorela mange oro ke masi mga iske oyalal babe pre mga amtalang si orek magin gas singe unconditional love lem lame orek nasin lem lang silang na siya wangin makain estal gikat na Abraham na sin met ma Paul sramsram na siya in kain long la Abraham likiya na pala Lulalfongi Lal sin God likiya la me siyak sila naske likiya na pa likim tawak sila nga sum likiyan kumtawa yan nakatitapan na kima yohk si ma elskiya kelkenge ifo kailkan faleke mayen unconditional trust sila na lali premasin gat nga nangakan li convincingness ke ma polel shaman na sin met ngan la council Jerusalem baoye sramsram na silo sin kain lectionik na loeng na ke faklalan in lila la kum leka lik kum choose ka kum tema choose ka Gentile kum ay wala kum fin ngetang li Lulalfongi ke kat gamala Tegi kumkula ngan kumfakla ke long legs like God. The wangin mo pay sugit faka. Wangin mo na si kum ke gade sakta it cost in life. El mo din when na din God. When na din God. En na in elo kilan fala ke mga nga kumin mo kain ace. Long legs. Na then they is more wagon to bear. Then is more it costs a life to save a life. Pangay sacrifice. It costs you to give up what you are doing that is not pleasing before God for others to see in order to receive salvation. Mga akong nakdin falay kinalash. Then not you shifen. Then flek long sila shifen na insum na you God. If akos pa na long sila God, may tao in mo kayo mga masima yohk shipe nake yohk na nage exact mga ace mode siwas dia matutong power on dia shipe long lang sila God. It took one's obedience
for one to be saved. Kung vin loin na mga kumakfashe, na evin pange misenge, evin pange molok si fena. Chikingan lutoy la ka ng Bible. Ngayis class si may imo may tala may babala fact. Kan mo kan share na si wait love wait we are. Na project sing il do misenge. Abtek ke au ye ikea. Oro fashion au ye in the morning. Oro fashion ni lenta nga au limigos ke ko. Nga kauklas ta kat mo swim dawe ke au singaul. Oro ni awak slutu. In mo luxury na ila pakana kasagat sacrifice dia mana sig. Oma na si may mata long gaslan kata. Ilosin mo kay luxury na kalit. Wangin mo. Mana ko mata ko na si may ta. As sacrifice sige. Parang ako mo kay ace. Ace ke wangin mo. Shokta. Mga naman pag may saan kung shoot ka na yun. Kumina share na si may. May for may katika brag. Ke mula sing wala mga trana ke dia mga ropa use mula sing ngayon mga mata ko yung kami ko fin lo na si sila April Paul ngayon lang ko April ni ko Lulalfongi Lal el tiko may il safalle na ke makadil sang masin di ba na iklasik ko Lulalfongi gidente kon Mamasha min kat a small dia ke rek malash kat a small la kisipin Lulalfongi sa makati layla then going we ashke amako na kuma ba kiden ace Lulalfongi a first year yela ke was singal one in sham ke ibang first year singal and yela ke singal lan in sham dia kisipin koshla pamay ta a small Maoya sing singal luan masih na kayo na ash mit Lulalfongi singa kung meron akong cost kung fakon we is clients up sing mo supesi parang ako with Gentile stiya non cost sa mga Paul jam good supesi nga pa kafil fliye oya sing akilin ye metalik na tinkat may oya sing just kumisa bisa siya siya Gentile Gentile akilin niya talik nato ke oya in by the way of circumcision na Misenge Gentile akilin niya fika ba ito el akilin niya ba ito ke ngon matal el filiya ngon matal kain ba Lulalfongi Misenge Mga akal sila kata pa or with Lulalfongi Misenge dia si Filipe enoline cost la. Pwede po naging asakim tayo kiyala. Kung Filipe masap madikala si may Israel masap sila may akulus la. Okay, il sa mga fatako. Il mitlango sa ngeta ko para kumusli la akwa koya malusumtak yang akul la lemchis ko na tingkatin ta ko. Pagkilta ko si Klakan, ilta ko si akpay na phone na ay flia na si Mwet Lulalfongi paulen sa akkalemye. Long collect lang si tiaman si mechu mo kayo na. Masi mo Gentiles. Kung hindi di parables, mo lang lang na. Kaya vat mo gaslan ka, timasin ko show. Mana si mechu me, natafan na si Gentiles. Apa sikat Misenge God kon madal sila Paul Barnabas in pa mit kalan sa duma in som na yurin with Gentiles in Dafila. Napakapa siya nag-force sigaw yan nag-sigaw lang. In fact, yes dia manasin kung tena kumin dia makispin kost la. Masin ba na kayo. Now yohk siya na si kum Misenge.
Then luxury na kalen ke le ke kum ekin betlal fungi se kum is molela. Kum ito le tie ke ine. Tie ke shipet orek ma wo no man para kum is molela. Mada ke long kalang lang. Afi ba polis simula lalai pol kisensia ki mangan. Na kisensia si lock na suman. Fa kum ko tulogin niya may dadya nakawiyal. If kum ko va may da kulu. May da tegan ko solution na gagawin sapsi. Isam ne ti may na ko kainin level. Ti may na ko ito ka basta le. When ash requirements na get passed, na get overseers. Ash requirements ma poli fria na sila tamote. Siya o iya kain pa lang bugul sila pasta sila di kain matad bakante kiya. When kung di kain tulit yung tayo siya kain mata-complain kay ang si Supea. But Lulalfongi siya live a life that is blameless. Kung di kain tulit yung may mata-torka sa skate. Mga ka standard na kaya may cool siya. Ay, may ko may talaga kalain sa po, may nakawin ang dako. May mata ko kalain sa po, may makanta ko kalain sa po, pero silos kalain sa po, pa yellow siya, liki, elos ni folk like a bowl mata lalos. Naroon ako minluksyon na galam kaya, tiya urek mo lang, tiya kasi pin, sirle. Tayo California, parang ako yung bisa miningin. Tiya bakit si Pesingan? Long lang silang God. Ilay na insignia. Tiya kasi pin taking just ko last ko lang Jack. Ilma lila, mom ta Devon Jack. Parang taking siya. Tiya bakit si Pesingan? Bakit long lang. Ay tiba tayo na siya. Kaya kung matalik, en kumash ko yan, kung free mo long lang kanil free ko kung matan sing long life cast sing Misenge, is been long lang ka. You know kung nanak good le. Kumash yo ye. When tiya orik mo lang kumapaw sa mula. Tiya wulak kuma ala safalle, ala fok lena. Nakiwala lang God, na power of kiwala lang Jesus Christ, Mata rapat kahit matansing siyam kin mana utuf si mana yohk si besi. Kaya kung din ako mit chuma kaya kung din ako mit fast kung din ako matansing movie in America. Kung din ako min lalo mit kung din ako matansing movie in America. Kung din akos malan kat kung din mulkid malan ako kolyak lang kat kung palakan si at sarap ko ta mulkid Misenge na luto kong vlog na. Malan kata mawub na parang kamatay kisam kinle en na ko magkastan kata aswe en singan el cool fella may kain may clients up ko may cool ganyan los mutake malan ka na para so vel singan tayo siya na may cool la siya if hindi mutake malan ka if hindi fast ka malan ka kaya liye may usingan na matakayaw matapalaking maupe may cool ganyan los shual ki malan ka Indian Americans verben. Med av at det er Christian nations i bare. Kung may lawyer na FK area kung minsan nagmasaplan in America da kuminti pa siya ba. Kung adultery, aske masaplan in America. Kung may adultery, kung kain coppery. Na kung may aske adultery, aske masapsinga. Masap kung siya pa siya mas mga mata ko yeme. Mata ko ke. Masap sigaw. Atau gimana? When for logo will years in founding fathers, dahil pastor, dahil theologians. May nga pa, simus, kung vinloy na itaya ko, atau gaslan ka. Kung vinso, nga kung may kusaya si Feben na. Kung vinloy na may kusaya, kung vinloy ko, may kulas Misenge finan kusaya, gusto ko ke, sundutut wood, atau ko kinutut gaslan ka. Papapayan mo knowledge ito ka na finan ko siya. Missionaries ka. The US government, masabalos mo yan. Wait Lord God.
pausi kalim singan. Kalim singan pausi tek na sinway tao. Na ifo ko fin kalim lan kat pausi tek na sinway tao. Ako mit ko siya. Ifo ko to na fin megiti surely ki kalim singan. May katinay da history la siya. Masing ba yohk spill ako min kalim gaslan God. Iten din likod say. Tama friend ng tafa mo dikasing likod say. Ako mit likod say. Gaslan God. When pausi wala na siya. Fail usot na usot na sikum ng blogin may siya usot. Nakikiting bell na. So namalan God, usot na siya palagin as long as we live under God's guidance. The blogin. Well, 125. Tingin just go. Kamu ako may share mo dito yung shop list na. O na, klamalap. Klamalap kay kumuskat menin siya ngayon tamla share le. En sina mga lang sita ka kaya pa. May kitisi siya katil. Wala lakis bin Lulalfongi kay Jesus Christ. E fayda kyang makina na silo siya Lulalfongi. Bangi, fak saf lalak kay makatash kay Lulalfongi. Nga fako hingi, inakes makiniyak yakumla pelali prema el biulim dake Lulalfongi God will provide el daga metal Moses famasa patakato orang ali na ke kuloken na ke oye ma demonstrated shell papa prema sikum ke latima ngakumra wo ngakumin ngetan ali mawo ma Jesus Christ el orela ke Jesus lena wal glamala Sa gulo glog ang lakim ng dipso mo dito Melise Tosie Sacramento San Francisco pain kum gula bagi kum taga wikat yangan Mary Isa God bless you as well Sherlyn Nota pain kum Kim Charlie Yuli Yoru Finen Maui Sebehain Awikos Finen Saipen pain kum Finan Saipen, Lamalap, na Flinda Wilson, Rancho Cordova, Paicum, na Marstella, Tignisena, Tignis Tepra, Sengi. Lamalap, Tignisco, Amagot soon Kappa, Sinaga Sukuwa sila isla, Finjak mo, Edko Sashwan, Finashalu, Sumuyalu, ito na pangain sa mga Mwet Lulalfongi. Siyasin sila siya nakakayikot. Na diamain na ko, akuluki siyasin nga yohk siya. Magasi na fellowship. Kung fellowship, kung lift up one another. Kaya gaslan ka, diyagan naklal digin Diyos ko, diyagan naklal sirli. Gaslan ka, nakakal. Nanasin kat kewas na kewa. Nag-fact na kinatuhin siya hindi isa pelos na kebenaluan. Kina apnya si kuwas na namatiwas fashion likan. Namalalik. Okay. Lemister, Alec Jackson. Ilata ko wikat yan in 2 weeks. Tuesday a week to ka Sonya kay sila ilata ko casual get akademye a week to ko kidali special guest slash wila akaya ko be nashuwe alegi just ko finga amdaan singa nakatupuk to bitsi na or nakantu Nós muitas vezes, deixa eu passar, aquela imagem. Não se gata, que isso não é. Tem que escolher nas buscas calia. Al, Glomalap, ako lang kali ke proy. Logo malutut siya ngayon kain, deksenik na akigat. Inga be inusin na 6 event ang siyakla. May nga kain akkalemye kaya rala ko mo akkalemye Lulalfongi laksin ka ata. Nataga ako na siyak. Mama malutut mo kung gayon. Kaya maka duti yohk duti na wo silal tamla share lang
kat kay walgi Lulalfongi lasha yun kat papa anak elfaka inge na ko langan kali ke proy kulo malap no siwoske tagalusin kan giepe kase ko comments lowes ma an shem lagi delegas lasha katagani proy kat kaksakin kom kat papa kulo malap no sumge o yesi makom Rani pensier in wikat kaksakin kom